Amasani si YouTube channel ana veho zo se na bonun chibai tunia kahin ho limpiting hile pu ngamin lun Kipgen tutua COTU Spokesperson hin tu laita hin central government panla na zalin Manipura popular government tundo ding ki form ding hita to kilonin Pi Nemcha zong deputy CM din mun muding dan hile kilomin thuso ki mudolin thilzo se hi plan so hitan o taking zong hi aum ding to bang in aum tan tu hin pulun to chom sa kong ki holumovin am ho zong ko tu te zong mabani piti pan la ding ham ti hi am ho hong ki ho na ding vin tun meeting nei ding hi vin am ho meeting hin nei chai tiang le ipi course of action ham ipi resolution ham ti ho hin ve diu hin tin tu hin ngai juite pu lun Kipgen COTU spokesperson to ki houlimna ki pau me lun nang zong boy pumpumin na meeting ana chen ri to ipp to ai jong le tu lai ta inam sung igam sunga thil so ja chom chom dei lo thil ti dam dei thil ti dam ai lo le chung mang pa to gon ti ding ham noi mang pa to gon ti ding ham na to a Pi Nemcha jong deputy CM ding hi tai ti vin na holang hoi piti na ki go tum vam alam vai don ding ana ki go do ham ai lo va le opposition ding ana ki go no ham hi thilum dan ho lang hal khan hinil che no kang po pilang. Okay. COTU leader hina ka standpoint to it's still the same. Reaffirm ball kin in katin. Political solution taka siya he. Ikuki zo MLA ho ahi thayale. Mail hay to ki khut chok po te ti tu changang ka stand it's still the same. Ahin government policy ham ipam kahe pon eho sung ki ka henna sa central government in MLA ho force wang katinum pon but hichi government simdinga plum post aga apiwa ala hichi la tu keho area panayong Pi Nemcha hung kipi he khatlanga ga seiding chun mi pi te he kum thum lang jen ka naw ai lo le thu gim na pau he akitu ewang ka tipun ahi in tu chang ya chu new sa cha ki vet na le deputy CM dinga he amayong tuni o taking de he achievin ahin kei gel dana chu as a leader not as a public but as a leader Pi Nemcha he ama aphat lo I'm not someone to comment ahi in as a leader public mandate ne ya elected representative khat ahi je achun tu chunga he deputy CM ala he ipizia alaham ai lo wale ipichu kuki society kuki zo chate dinga to phachum ham ti hi agel khana ala ding ham wang chu behind my thoughts and wang ka koi ahin ipi ala pa moa apus de na may maya ai lo wala moa ahichi deputy CM hi na de may maya ala ahi lawang chun kuki zo chate chun kum thum gal ina tho chu ministerial ai lo wal hi chi deputy CM post de he tami pite ogin pa he ata be ding but ke opinion ta awang chu Pi Nemcha chu chapang yong hi tapon and after all a seasoned politician yong ahin and one of the senior most BJP candidate khat yong ahin hicheji achun kagin chat danin ala hi lawang chun anam mi pite zo dinga ala dinga hi lawang chun kangpo pion wang chun kingai dam lo ding ahi in inam ding wa izam ta seido thailo khatna ipam khat anum dinga hi lawang hichiwang cho ahung teng ama kam chenga pana public mi hola seiding ton wang kanga jin na seidan hi elected na tin ke gela elected hiding ham selected hiding ham wang chu mi pi hon het jeng de hin na ho lang na hoi re lang hi a het ain la na hoi re lang hi na za chom je buvin na kang po pi lang hi boy hung ke pati lin jong mi pi hon lampi na zon ha mi pam hat na hin bolu le khat a ki kap li chet nin na hal khat Kim Jong Un dynasty to bungin om thimuvin ale hi chi twa ami pi hon nang amuna chen na hin na ami pi hon lungel ipiti dana na gelam hichilaya chu
Colonel Pu ga clarifying katin na Churchan Pu to Kangpu pi a dynamic chu a chum cho he ai wanga chu i movement pa a chum dana igel ji pa wang ka de pu na sei ka ti hi pun Kangpu pia chu na kuisa nei do chu kadon but masangin Kangpu pi unlike Churchan Pu ke ho he naga he achung lang en omin and mail he to ikina pum pum en gal ni hi na lo dinga ka ve no hen na sei to de kim yong un style cho hi in ball ta di til ke ho hi very straightforward aye chu balance ball na hi ke ho kama thaw hin hi chi ya chu naga vet ole chun henge khat vei vei chu chan pura movement hunga hichilanga ogin pa chu kangpu pia na jui ji po ve na tiu he lawang chun hi chi tu di zo lo ding a hin tu ai ikizot naw lampi yong hi ichi thei lo a hin but chu chan pura pana o aging hi lain ke ho se esen ka ki boi ti ahin kangpu pia chu azwana sei banga chu mi pi te hi iti sei de ha ka phaw ve ka tiu di ham ka hepum aji chu mi pi hi hung ha o hungin do ni teng lewang chun henge churchan purwang chu public ogin a ha ni in the sense public movement chu churchan purina tame kenyong te accept ni ai wang chu kang pu pia ka ki pat ni teng lewang chun I think it will be tam zo lo hung hitting hin na he chia cho lam kai hon I don't think they'll have the audacity public ho cho ga noi si ding wang kata san pon henge na sei tu ti ku kite chu tua nang elected na ti in selected hizolo ham na ti to that can be the said to all cookies o MLS while defending my own so hichilang pa to lu da zo utin public mandate ni khat a hi ta je wa chun kagin chat to ba le kangpu pilanga ho wang hin anup no ma mi pi te atol theiding wang kaging chapun izam ta na gel kha ujong le chun agel khil diu hin na it is I hope that answers your question ka ti dan chu kang po pila hon na chom je ve ka ti chu a movement lang pa chu izolo wa na okay okay thing noi hon na hin ha control wal win enjo ka se chu boy line jong thing noi hon via ho mu win mi pi hon na ki phinu le e mi thing noi ho ma mai na kap lum jeng win na ti chu nau mu win ai le pi nem cha hi na mu danin ipiti dola na mom to thu ka za dana ba le ama to pu elem khaute to pu ngul sang lur athumu win imphal al hung ta ve ti lim zong ki muin na achi okay am ai lo le inzo le sofis te ka sei to banga hi an sei thiam diu ham ti hina ka lunggel khana min aje chu deputy cm ki pe ta wangin ama kiu se hi pon na ama balancing in uke te kha jong deputy cm mi ni ki pin definitely ichi definitely ipiti ne rek diu ham non iho ese movement pau to hichi government popular government joint pau atusim ka sei masangin kei ga muda na chun center government hin ukeng te yong hi ipija tu chunga deputy cm ke pe ham that means cm chu phai pa mail hei pa to hi ta le kukile naga chu alung thai na ding wa hi chi balance factor ding apeu hi aji khat ding ham na ga gel leu chun kum thum lang di chat hi center government in a sa povin ale tu chunga popular government hung ki sem dinga henge le lam khan ga sei le politician adang athim ho chun a comment to dewa I'm not a politician nor an academician ahin public leader hi na kaga mu do le chun BJP hin kukite ese hi atu lai su wai api lo de chi tu let us be assured aye chu api lo he ju he ka ki nem po ye ahi in tu chunga popular government hi install hi abol lo le BJP leader lin ta khat hi na state neu ta khat na kum thum zen cham na la thailo shooting le PR hung ya pana kum khat wala extendable kit ding chu parliament na apu do diu ja cha be set ya chu by force a dei lo te hepon lam khana ga sei dinga chu government chu som gupla chu som chu ku ki te se hin another som chi be teo hin numbering game he tiu hin but still then government chu ipija ku kite chu angau ham ti pa chu eho representative on aki he diu kata sanin aji chu ku kite chu ithupi wa hi pun
Isam ta popular government to izaulo wale separate he tipa to it in itself emphasizable hin ahin tu chunga to phain yang thung tai na tin ke man news ka hepun na access ka nei pun phaya hun thewa hi ale chun EPA se thu sei do ham na I think it's done ai ding om ta po ye ma chu ke ga gel chu hi le phaya chi lo wa Delhi aja ki ho na lai hom tia kala hen to chu ut taking chu tu nia chu phai lang a chu lut thei wa hi ale chun ikiken now to be he ta lo ham I think this is sad very sad ti wa ha di thei po ye British te khang lai panin divide and rule policy hi anaki chiam jing win na am hon yes British te anu akinung le zo wen zong India government aki chiamin tua zong hi Pi Nemcha hi tha do langa la lu diu tha do langa ati diu ham na ale pu ngul sang lu le pu LM khaute hi zomi langa ale cookie sideline ti dan khara bol diu ham ti zo min na aje chu kangpo pilang ho hi portfolio chu na mu jing ke diu to wai na min Pi Nemcha ma main zong khem chan na black belt pa chu ama chu congratulate a lam bolin thim pa amai to ang lam thim pa to yes alam the ni ti ham ki hon la jing ka in ipiham social media update ka na mo in masangin football thiampan football pen ipain tua kung fu thiampa chun hoi lai psychic back ki gan bol dem punching pe yong hi dam pi hi ai la mi pi hin na mi pi ho hi no lang hoi mi pi ki ho lang sa in jong na na saw wen ang kal ka bi ani pi hi jong le thank nangin you thank na mudanin ale pinem cha hi imphal hung thei tu imphal chu hung thei ma ding hin na protection phata pe ding hin kangpo pi hung lu thei ding ana gelam phai phaya chi ding chu confirm he le phai langa nom tau mu chu phalo da ma chu my intention was MLA ho jo se kati na he popular government to whether ministerial bird amu lo chu thupi a hi hin abon changke cho popular government chu om lo di ati wa a hi ngal ta le ipizia in the first place ki resign lo ham ani ki resign le chun government chun ko yong ko lo ding hin a ki resign lo ja cho a ko hin to phaya chi ki ne ti le wang chen I shading chu ka hepun na ma chu ke gyal cho hi le MLA chu MLA hi win izam ta ministerial post to a ho tabang chu apingal ta uzong le de facto separation ti chu thinglang to phai chu ikishit na pau chu maintain a ball jing theu le as a leader amo yong chun bargaining power a chu ipi a ball theu ham ki pi hin atua chu phaya lu thei le chun ipi ha sei du ke thei mo ne I have aboi no mo mo comment tan bui mong ka and ajoa naga sei chu clarify ka ball no men kangpu pya thilkhat le gam noi hon control in a tiu chu hinge outside na pana chu naga mo hin hi chi chu clarity khat au nga yin kangpu pya he organization UPF ke no yong a women na and out of that a platform chu akoi do win kangpu pya kahat nau jo na sei chu na hat ji wen tiu chu kahat nau khat chi pham ti ale gam noi ho he platform khanin aki command win hi chu adi ekati hi pun but what I'm saying is UPF ke no zo hitalowin all this constituent or gamnoi ho apart from UPF and KNO ho he khana adin ti wa chu kahat jiu he ti chu ga clear no min chu teng ani na chu yes Ebola izo I sei tu ham public ke hong hat be set phat teng le am ho yong atiu azain and to government sim ding a hiale I think it rests with the public ho yong ka khop gam a ki khop gam tan na hi chi ai public hi lam kai hi na yong he mi hi zo zo wa hi sep sep yong he khop o ma he hi chi ya je tu ni hi committing ting i pikabol diu ham ku tu ki form lo na chu galji a chu apet pe na ki form joint action committee hin government isip nga taw le chun ku tu kom na diu lampi yong om tapun and kabol thei chana kum thum di chana namna mipite ongena to kato thu hin atua chu hi chi pa ven na ding pa chu aum ta lo le ku tu chu
ding lampi yang tapun. I think if that is the case, tunya ka kiho na wayang to, I think that would be ka kiho na diu yung chung hiting hin na. So we'll keep in touch. Ahin ka opinion tuni wang meeting na ko tuni ko tu ten meeting na nei diu ham. yes pungi la ka nei diu. Oh, agenda tu PPA hitam za meeting ten Agenda ka to diu. government to aki form hi ale chun ki ho ka existent ka hi nau chu avelu lo hin ani na chu ipiham mabana chi diu chu ki ho hita chu cham na cho ta ale chun ko tu chu ka now artha pun platform chu government join ngal ta wa hi ale chun ma chu ke chun ka ga expect chu from our elected representative ka expect chu hi le hinge government party principal party achoi pum wayong chu ihi na pau is sentiment ahi lawal e aspiration pau chu suhing jingu hen kiti hin na hi chi chu asu hing thailo wale ibol ta diu ham kahepo I have no words. Na jong na pon na to mama zengin ai le na hon kang po pilang sai da ko tu ti lo KZC branch ti ding ham na nei bam. Kahiu chu I'm also part of KZC COTU representative ayong kahin na Ai le khuti hi le tu ma sang ma lam ka protest rally ki bol chu na expedite our political solution tia protest a bol chu na hon hon iti dana na bol lo ha. kiho ba kiho lang chipet ta chu iring naga na lampi aboy pe chilai thoy kasi na chu kangpu pia issue hi apet pe na situation hen hiti protest abol ni masanga pa na chu kiho he milong hon chilanga thalan kap wa hi chi chu kabui pi pet ta hen na hi cha chu KZC lamkai pu chairman pa yong chu chuteng la and all the lamkai hoyong chu ka sei pi ben kyo mi pi hi chilanga protest march pa chu thu chu ma hin chilanga iring naga lampiu ki job na pa issue je chun elang ka focus we ka ti he hi chi pa concept ka sei na chu apet pe na situation ho chu na tun yong aki resolve na ya hi chu and ajua ka ga sei chu turchan puten hilang side langa chu toy kalampiu yong ki kha na lai hin aki kha teu yong chei pun e san te hin ichu ying na live hin jani khat we ni isana yong chu daily ti chu within kangpu pi main lampi ki sana yong he volunteer so he anatham hin na ti kaki don but lo lai hin hi chi lai pa chu he kangpu pi ka boi ji nau chu turchan pu chu safe side na khat chu ya le periphery tai lo sung langa chu i ho sung ki ka ki boi na pau he langin koi do ten but mi choma pa na hi external side na pa na hi problem hi nanei po win that's your advantage but ke ho ato hi alison the all corners ka hi win na ichi ato sometimes churuchan pura a wave asat lai ta ke hon kan non zolo phat a umin but that doesn't mean that churuchan pu lunggel ta ke ho lunggel ta ki sei ki wang tu ila lo dio ni pi he ngachun I want to extend that na Azo na sei chu san te hello din u keng te hi zo di cho na azo na sei sorry kel ham. milongo kasi sila I retract mail Okay. hate na Ken sorry jong uken ken jong kan please feel thawin no hi Israel gam to bang hi ven na surrounded by hiwe enemies on all sides hi de hin. Ale why yeah please ale tu ma sanga ji song nung kho ki hal to kisayin ipi yes what update is mo nung tu tu kitimat sana. pe so it's all at the pretext of eho naga sentiment evoke bol na dinga bol hin na hichitu since our leaders are in discussion kukin pi to UNC ke ho hi je chun ku tu hi na chun ka comment nom pon hi chain ku issue them khat na nom ku tun ban chu impose kana bol chu kyo hen milong ho hi highway to highway hen chilanga te hi ka khop be set win khat we hi tham te di ka go do hen but civil society wa eho apex body ni hi ga aza ji yong hi anga yin kabol wang wa chun khon khon na chun in pi dictate noya in pi to UNC ke ho na khat chu ga pom lo ji pun hi dalawang chun ban to success ding hin ahin hi chi chu ga het him na pa chu balance ka bol ka wa cho jo ka sei jo public yong chu tham sa khat chu misunderstanding ano min na
but still then tua he keng sung nung he still pending resolve hi la ye chi ai le tua ichina ho lang military tactics je bin ki seile humpin sa ho ne phan le apum sang ne lova abal bala ne to banga amal phia ne sana ban mana hin ne ti to banga ho na ho ni chi ke kamson party bo hin e ho lang ho jong ha thovin ama ho bo se amun muna mol chunga ki mole mol chunga mol no ki mole mol no te ama ho bo bo hi ki tham pia phai lo ham ami pi te to kha lo wa he chi chu a hin bol na win te ka sung lel pui na ma bo chu galni ka jo ka sei banga chu hi chilang ki hon ka bui pi pe no chu he ale localize hi sa te di ka ti wen na hi chi ya chu amo loi hi chi leng me rong me ho hin agelo he the whole pan nagate hi sentiment la de ti wen hi chi ya chu zo a sei banga chu isu pi inautel gamgiam ho wang chun e ho advice dong ngai pun ngai yung ngai cha pu vin tin comment yung ka bol thei pun na ma bo chu an to khau le chun a sei ding chu ka ki gin diu chu bo hin na ke ho wang chun tham tau hen pi chu hi bo we ai le tu ma sangin boi hung ki pana panin jong in a sei jing kevin ho niu cha cha ho chen ta loading kholian ta cheng ding ne ti vin ji so nung ho hung ki hal hi lima video dunga kan mu dana bale in li in nga to khada ni an hi na chi ti dana cheng cheng thein na layo ham ibola kholian a to cheng lo ham clarify hello clarify ga bon de ke sung dung chu khutha hi pun na 19 ka head hill to ba lo le 1956 sam ipam khana khu establish hin hichi khu chu tu chung gala chun peripheral area hi ji achun mi pi chu e ho chu ingai na wa chu hengin na do chu ka hen angai na chu khulin ta ta ina si masang chu niau ta ta ina chen na gala hung hi ji chun amo hi displace da na chun lang ka ti kan da tha bin na tu chunga na ka ten athi ma u chu dang jong a hi pon hichilaya i peripheral area la wai ahung lu da ding wa he in tha ahung ki sa le mei lei ho thusima ko mo yong he lung tha wa hen ku ki te chun khotha tha he asat win tu teng Burma pana hung win khu tam ta sem ve ti pa chu ko azom good o hen ale amo narration chu ke sung lung chu hai lo piu chu hen ta ta bol chu a sei good chu in tha ki sa hi ja chamon a target asay gudu chu bermalanga pa na hilola danga pa na hungwa hichi khu chu asim gudu hin ti chu ka area sungwa hin khotha ki sa thei pun te ti pa chu chakri ata na thu hin na hichi ya chu khoni thom takhat na tiu chu dang hi pun asu se jo wa pa na chu achung langa chu inli in nga ham hi atha bia tu chunga resettlement policy a yong tu chilang thanga ko itol lu tiu ki ti ja chu amu pe je wa chu amo hat nagam amo tam nagam tu ipita anup no mana cha na pau chu en to kha du het phana thi generation pa chu apom piu hen na hi chi ya chu lungsit ta ka ga het sa nom chu henge khu wang chu lin ta tai chen diu hen ai wang chu ke sung lung chi pija khuli bo ham ti po tin resettlement denga atha ki sa chu su se bu do hen na hi chi chu clarification ka ga ape hen the same likewise kangchup area keuyong hilo chilanga bong phaileng mol area yong chu milong ho ma man isu bo yo he he chilanga I ati ale chun gam chung chang gam thui sei je wa chun ida tha ho chu ile lut kit na ding wa chu by any means a chu idea ki forma chu teng le cha khua cheng lut ding ho chu ki so lut gu hen a lut ma sang teng la khun ki hon ka bol ta dang hi pon tham chakat inau chapang ho aha theidom hejep ho hi vetting ti chu area chu thing hinam ti amo ki solut masaji hin I think in that context I khat ten advantage ala kha wedding hin na mu yong na mu diu hin te se khat yong amit akan pi wa ipi phama bolin ki thu lo lai he boy head diu chu ke wang chu pathin he chi hi win na nagate hi ipi pathin a ho wang ka he pun ho in wang chu na satan na tai win e ho hi mi phalo te chu hi win ai wang I value pa he I think pathin yong I het pi diu ka ta sin chi chan ge level chu hi po we ti chu ka ga sei no min amo bangin wang po te chu teng le I chapang ho tu an naga sei home pi na ti yong chun
COTU ay lawal civil organization in dictate kabol yung angay pun abol ding akihenin abol ding kataasanin kangale luhin na ijam tan bol pating na chun ki holoy ka ume ki holoy hi ka umve a sei lam ding ki ho ka umve ti chu tuni nang channel kaga sei no me abanin zani dunga hin zani khat vinila dunga hin chi leima khongla jo boina hongum thimin na e sante yes i yes cheng lut pan ki ko danu ham ipiti ham na mu danin nu chichu te ho to ki boy win ki boy wa I khat ai bo tui tui hu akenga hung test jiw hin ipam hung vet jiwa kukiten ipi responsible lam ti cho hung vet jiw hin na ahung chu mi pi hi pon department ho hi assessment hung lau hin amo chu ipipiham chen na theyam tham ti ham khat chui di dan hin hi chi ga chu ki ho ton responsible good ule apol te tua chu hung du hi ji achun he chi chu by understanding chu abana hung du loading chun ka sim win ai wa chu nu pi te wang chu an protest chu apai me le te anop no ma hung du thei ding hi lai ve ti chu ki het lew pha he government sim le sim hi lew ale highway e sante masa in potato chips to bangin jong khan na man khaw win na potato enge chips alu lang to khat to bang ale hi chi to banga hi to e sante hin highway hi man thejing utam apart from transport na Ikhat passenger hito, I'll be very honest. May lay ho, nidanga chu nu te ho hin gamgi pain ka to nu te ho hin vetting hi patitan a ball win. Ale thilchi dan to PR to hu hi patna chun. Security chu ki hon jo nga katin. Anga jo ho chun paten veung kate ti ta san na hichi institution apparatus ta san na chu nu te chu kala to hin. Alula hung chu thengpen ga ki seile ama he chi jing yong hi mai thei de he I cannot fully guarantee a chi po yong ka ti thei po chi diu he ai wang ju so pi to ka het sa nom te nomin wang chi lo diu he a dip alai ki dop wa chi diu he hi chi tu iti free move na ham na anop le chi hen ai wang ju i tu kha ni teng le wang chun te yong ki sei do lo de na thil yong hi tam ta hin ma tu nang platform hi ja tu ga sei thei lo thil yong o min anop le to han ai wang tu adip alai akidop ma to diu he ai tu no ma chi wang chu idam lai se wa wang chu imu ta ka se wa ma chu e ho lam pi wang no ma wa zo lo diu henge nom gu thim thim chun to na ve taw police escort nin to na ve taw amo tabang chu hi lo ya let them do but adip lai akidop chu awang se niu la to kha diu ti nei chula we cannot provide them 100% guarantee hichipa chue central government in ku tu te cho tam jo in ta lang now chu written in na pin guarantee phaten ball win ati na pau je chi chu hin hichi ja kan in sei jing chu hile lampi ki kha lo khat tu kamin si na ding chun nei hon sa hi win ki ti hin na hichi ja tu a to yong dip ta ma to he so pi no ma to lo he tu chi zung mai ina the yu chu no lang ho kan vel na ki team lel mo mo du hin e san te no ma khalo lu keng te bang hi so na na tham diu to bang hi tan na tu in jong youtube video ve la hong ki mu le ka po pi chung lang ham hoi lang lang ham lampi jong a su win 2000 to pi pi to hi chi pi development no mam Milong esen te ong milong te sorry ukeng te ong ukeng te hi ai ta panai mo hi uh, ima ka aki comment thei hin na lampi he amo hin aki het ta ven highway he e hon e to phau he ti a hai di pu ven e chi ya chu amo dingai chu way out khat yong cha ki hol hin tin but adi ta cho amo dingai ho hi threat hi hin amo jo he ho dinga threat hi ven hichi ipiga ti dia opportunity chu ikila thi mu chu ho dinga phading in ka coin ai chu tu tu he ibe teu chu khat langa out non trutan tu te no naga gel mai theu chu hichin them cha khat tu ga tham mo ham na ti theun ai chu thil hi ai theya le localize si sa te te di ka gu do hin sanga peti lang tung langa nagaland hon jong a he thiem ben hicha e ho ning langa ho he amo yo han kapom pu ve ti wa nga chumi e ho sa policy matter a thim zo hi ben ato sot yong hi mai the hin na hi cha to chung langa lin ho te ki do le ki hon ka he pha pu ve ai lo tham ta ta di ki ti phat teng le la
amo jo in ai poi ki ho phau te ti kit ji hin na hinge Israel te chu ki dan chu kangpu pi te we are balancing chi chung chu na chu tua chu minister khat ga ni be ki do len tua ka thu sa ta he tu masangin mo va pa jong agam apin agam hongin abanin si kangpo pi dia jong na senapati jong meeting na satai na niwin amo in na satai na anu may sipai ho jong pipiong akisovin hichi nangin ipidi study na bolam na analyze dan ikhat he nagate aki papu theven na hmm keima het na pa chu ga sein gatin te sa pu hi athi teng le amo movement jong he hung chom ding hin he chi ya chu ama he athi aki papu theve ka tin chu athi ma sanga chu a ina ga pui lu na revive ga bol de ti thu hin he chi hi imacha impact om be set pun a thing thenga kangpu pi sunga na ga ho yong chu ki vet na le thide du yeng hin nidang gal sot la ya a movement wa jil ani tabang yong chu ani de pu vin hmm hichi ajil ani lo pau chu ami moi ka ti hi pun a hin hi chamo wa pa chun nidanga atha aji chu ke het to ba le hin ama hin ipi framework agreement separate constitution separate flag ati hin hi chu nang le ke chun even commoners hi jong ne ga gel diu khat chu India government sunga ke uma a state ng India government no ya constitution to flag api diu cha hi lo ding khat a hin na ai ma ka kait mar na khat chi tham tia la athi changya chi cho apom ding a hin ama hin athi apom pidi ding hin athi pi ding hin chi be flag chu to ti ta yes thi pidi yes hi chi dignity a chu akibui sa gu da hi ji a chu hi chi symbol ta chu hung visit thu hin ala hung visit nga la thi ri tho tho le ti ya chu ho langa ho yong chun pun khat be chu ga sil piu ti ati khat hin te nei do gu chu ka sei na he na it has no political connotation and ho dinga yang aphat chom na wang pun hi jong le athi ka be ti je wa chu civil organization lin ho chun pun ham khat be chu mi lam kai lin lom lom cho pathin mua mu pau be chi ho yong chun ki cheng khom hi ya ga endorse te ati thu hin but pu ta agate chi policy am ho ga support ti chu naga do gut pa wang cha hi pui ka ti ko ka ga clarify abanin signboard khat jong anaki su si khai na e mi te iding am ko iding am yes hi cha chon na amo boy hi gen chu ka boy chu amo hi wa hi chinia chu police verification yong chu jana chu akila le gari ni hung chu khat chu me hlei ho hi win khat chu atang kun ho hi win ain azwa ka sei banga chu e ho hin a hi thei chana he a seed hi bolo ham de ka ti hun chi ja chu ku tu te chun ka don bud wa le tang te la ki si tan na bang win gal ki bowling hisap da na chun ma ho chun akilawin ai ba jo ka sei ba i lo thia chu lam kai ho chun cho chapang ni ve ti wa chu aga ki mu pi ki ram khat hin te cha cha mo ya ki het tau chu a way out a hole ji wa na NPO te chun ku ki te chu ga su min se ding ban a ball good wa a way out honorable exit a hole ji la mu ji lo he ale ho yo mi lung len hi ji wa chu honorable exit te ga pi ji chu hi la ki lo bo ve but tilwang te ho hi pu we ti chu clarify ka bol no to hi athu chu ki chai ta na ya ki chai ta chu ale to food hills naga ki to hi koi holoi hiu ham no adwa hi adwa ka ui sei to holin chu na hol jing ke win ke ho hin sim khama ka koi lo piu chui leng mei na ka ho hi chilaya mei lei to sot mei lei in atam jo ya mo hi helaya chen wang wa a supporter ho lam kai ho ko phai langa hin he chi ya cho phai langa cho hin na thei ding wa chu the easiest target to hilai ke sung lung se yong cha hi pun ilang wa kharam wai phe hin low ball khu tam ta nei ven na hi chi amho lampi ai ga jot na pau he hi chi ku advantage lao hen hin su an su sit kha di wam akiti ja chu ki khang hen chi foothills na go chu phai langa pana phai langa valley based politician ho including their arms I khat hoin payroll la ko yo hin na he chi ya chu sim khama ko ko lo he chapang hil hila ka ga hil jiu yo pi di lam chi la UNC hin na lam kai na do la bang kom le na tho sa jiam asanama khan langa
asana ma we khat ve chu hi chi leilon wai phe boina chu ka ga chi vin ala ga ki chi la mi e ho chu ko amo milong ho banga chu thu sei chu i thep lo che dia ki ho chu UNC to on para chu sahil kamina ka chiu hin kan vet le mi ilung chung jaten na kahung panule a khomite dana kahung le ka keul ha thei ta pu vin na anek sa pat na chun ke ho loi tham takhat Subhas Chandra Bose ai lo wale Bhagat Singh leader je ho jo ka off vin e cha chu tham khat Nehru vin lam kai ho tu na ge ki hu ve chi chu solve heta except tu iring naga lampi choi bo ve no lang hi kan vel diplomacy jong the themu ven na aje chu thal hi mo hal hading hi puna diplomacy first and thal and then diplomacy will end the thal gen ti chu hin ai le chi lampi hung ki sem ho hi ama ho gam jong atot kha tho azot pha tho ham i khat he chu amho gam chi na chu ana chi na sau lampi na amo amon ana chi na sau ma but tua ki sim pai hon ki sim ma henge amo gam chi na chu amon azot tho hi ji a to agam ki la he na agam ki chu he pun he chi ja chu akikum na di wang chu lo he thing pe na chu a hin me le te to sot to ga hi la aneration chu ku ki te chun chilai area ho he Tiger Road ipitham ati pau chi da hen su group ho chen itidana hilai donga chu kem theyam hi chi narration a ko gala bolo hin hi chi ya to jwana se home pi chun ajwa ka se banga chu phaten phat hin gelin tin a bol thei ting le chen hin bol hen lung neu da hen ki ho ko beti chu ka se nom platform alam piso amin ki pelo hi le an za da tho tho di ve mai lo la min ki pe ja hung boy kham na mu danin i khat he chu min pa chui he ana ithil bol gut pau chu me thei ho jon a het wa hi ti imphal hin ho thailo wa Churuchanpur to nom ta ki za mat pau chu aza daw hin na he chia chu amo yong angol po bin aji chu government in sanction abola German road Tiger road akitipun ma bo chi hon nampi ngai lut na chu abol ho chapang ho naw te ho chu amin e hon isa pi tu hin izamta government chun acknowledge abola chi Tiger Road, German Road, ati hi lawang chun ki phin diu hin hi chi ja to foothills te ju ijada ki phin wang wa chun avelu ompoi ki ti na chu aye to Tiger German Road ki ti chu a government record na lo chu ya na ki phin wa phachum gap lo ma bo cho aga ki phin ting ki ho dingai exercise sin ga ki nil pi ji chu na khanok ma mo loi ai le no lang hi lam ka pa na no lang chan hung ji ho hi text tam ma ma in a sei ji na ke chu ka kan che khana pon hin chi text ho hi no hon hal khat na control thei lo ham mai lo le am hon nop dan dan na koi jiang ham now I khat he chu ga clarifying ke te ke wang chu text lang wang ka hepun na comment ka bol thei pun chu ting le lam kai ku tu hi na yong hi cha lam kai itu ho ku kon command ka bol puvin ahin ka ga clarify nom chu tua text akila lo na hi ke het to le a pol te ka ti chu e ho army ho hin het team na ki convince sif ka hi lo ji u chun kami pi te hun chilam pi ka jot phateng le chun ka ki ven na ding wa chun ho ta jong le cho wang chun ka volunteer hon event angai ti pa hi ani ki propose ya chu ROP hi amon avet suyu he chapang ho hen ga tom lama het dinga chu ale ROP hinwe chapang ho he ahung ke ya ibe teo me the ho lu na thei jo sha hung ki ve pa text adon pau ipizia ki don ham ti chu kaga clarify hai pun a point chu idea kaga mat pa ga sharing ke tin ko thang chapang ho he except for gamnoya alu ta ta tailo voluntary a hung ki pedo chapang ho he ngai lu jala hung ki pedo he lo yong akipe povin ale go thang chapang hi je chun khaini berry ho chu ani nom yong tam ta ding hin tu ten hi na wa yang ju tham khat ni sa phat teng le chun spiritual tu yong chu du tho diu hin he chi ya chu hi chi chu akipat na chun thanga hausa mi pia pa na chu donation pa ni ki bol ji ahi wanga chu lampi jor chu e ho ke hilowin milong hon yong azot a hi ji achun ala khuti dinga hi ale chun systematic chu
hi cha lampi jot ho jo si chu tax law tin ipija chu tax kilam til protection ti pg wa ti langa tu abol ahin hi cha atam a hom pa wang chu organization chapang ho yong chun amo po yong hin gelwin ti yong kata sanin ahin hi chlaya chu ipija tax law ham ti pa wang chu tham chat ka idea pa chu ka share hin na hi cha awal be set wang chu tham khat wang chu lam kai hon agel phat wang anga ye ai in eho sung ki ka lampi ki zot na tek kila wang hi chawang tu I think that is sum don mong hi diu hin ai wang eho sung hilo amon chapang hon ROP api na sungu protect abol na sung wang tu chapang ho ta chadon na diu ipi wang tu si ka sapun na ai in kalwala tu abol wang tu lam kai on han gel phat diu kata sene phat hung che che avet le to hi chi lam pi te ni hi phata renovate hung ki bola pakarwa chan ge hungum thei ding ana mu thawam definitely aye chu eho langa ministry lekha ahung thung yon na mu kha mai the na dona donor langa pa na apana chu na yes hi chi chu hung a hin chief secretary yong ge ya hin hi chi chu head ji wa chu mi lo ho hiti eng se do hin na hi chi ya chu ipi chan ge ham bang ken yong wang ka hepon but I think it makes sense toy lampi ki jot now he phatita hung phateng le chun eng ham loi la ina cha te ho yong akum thung kia chi bola helaya chi tu diu ham he cha commuter ho yong chun a hi thea le ga le tu lai a hi ji a chun henge ha chui ha sa vin he yong le chapang ho ga gel na a chun lam kai hon an gel ha ka si wa chun tu a chi now tek sa pi pa ju piu hen ka ti hi pun na tam khat ga het ti mu te ti chu ka ga e pi no me ale tu hin na zona kin hong kin o thim tan tu ni na meeting diu hi agenda hal khat mi pi te he dan an talang theidang nya jua ka sei chu he government chu join ngal ta wale ipam future course chu cha the future course ki su lo ke ho ka resign de very straightforward kaum lo now oi chu point hello na ho hong kir jain te lo chuni pi ha consequence di nom lo wala pha sia da sa lo diu ham phase ta sa he de wo adang dang ho mi apex body ho yang thu na lam khana chu cooking pi yang omen chiteng student body ain chu case ho min na adi ta chu amo chun gal masanga chu legit body chu hi wa amo chun elite di dol hin en kang kupia chu gal hong ki pat na chu hi chipet na lam kai ho chu anum lo ji a chu cooking pi sahil ka chiteng case wa lam kai ho phabet ki sim khoma kutu chu ki hin so the existence of COTU only justifies a movement sungki ka wa to justify sa hin. But as long as movement to ahin na lewang chun COTU chu kahing na live in. But movement to ta lo ding hi ala chun doesn't make any I mean apat chum na ka hello ja ka sei thu hin na. Tu gal JC hi bobin. COTU mi yang I think Kangpu can survive. Only thing is organize platform khat cho le thu sei anu me kiti thu hin cookie in pi yong chun sada hills ka nei na cookie in pi yong chun mei sei ho birin ho ta no ma ga ho ding ka i nin hi chi ya ku tu level up na ka het jiu hin na hi chi ta ya ho i mu da thu hin ei ding lom ho ta di ta cookie in pi hin ai wang cookie apex body khat nin hi chi mei lei kum nga ke leng mai khat chu personal ta ga het ji diu ka i win kang pu pi te chun he chi as ku tu platform a chu a to lu a ka hu theu hin na hi chi to ki hit na hi bo we nangin lam kai khat ko tu lam kai khadi na dolin movement hin gin cha thawam ki budi ana gin cha thawam mi pa nang ma personal opinion movement ti pa hi as long as a de facto separation pa ki maintain na thinglang to phai chu aki he ti phateng le chun hi chi idei pau ut to say doubten but the idea of kukite chun tribal khat hin ka right to iki trample pi weti pa to isei jing theng wa le chun I think center government whether BJP hi hen lang adang hi jong le cause pa wang che legit he ka ti na hi chi ithi sa diu pa wang ka nom po ye I think ale a chaina dingin tua hi chi iki hona na ngai la ho na ding ai pi
Pi Nemcha dynasty tijiang utin ama deputy CM ahin la ding to kilhonin hichimi pi anangai tha hoding ai pi vai thanom na niam na sei dan chu deputy CM chu kapom dana na sei lawang ka hepun na ipi ngai dan na ni bam okay kaga sei nom tu mi pi te henge chi platform mang chain COTU spokesperson hina ka sei ahin tua ka sei ding pa he COTU spokesperson hizong leng COTU jo se ka to khom lo lai ja cho opinion wang hilo mai the hin chi chu clarify ka bol nomin ahin as a leader who had gone through kum thung lang de chat mai thei ho i danoi situation mu kamu to dong juin wang ka public mi pi kanam mi pi te ko ma ka taw nom na chu hinge popular government sim ding chu izada so ke we ke azada ma sa pen ka hin azada se chu hi pun MLA som hoi ki resign hen pi chan ge yong a sei loi ka hin ahin MLA tawa inam thu wa kum hi za tham in thu nung wa popular government ga sim dinga hung zau ngap sa chu asei do lo laiu ipi umaham means MLA khat a hi ta je wo chun akam takwa a public e hola hung tha hi chi hi kan kin negotiate pi he ati ka se wo ilung han naw ikiphin na diu tham chakhat to break ga manutin aki ipi momong ham amahon silaya government na chu aga phat chum naw chu ipam ti chu clarity chu om taka sevin ke wang chon a hi theya le ilung han na pau chu tham chakhat manutin amo yong benefit of doubt ka piutin aji chu MLA khat a hi ta je chun whether they are not elected or whether they are selected but kukinam represent khat a hi ta je chun center yong chun man thei khat ham ati a hi ngal ta u le chun inam ding wa chi pian pu lu nam ti pa jo ngai ma sau te ti wang ka ga appeal no min tu wang popular government e ga pom wang ke wang kalaya na in kapun na in adang sei ding ka hepun hi jong kami pi te hi nga ka taw nom na cho hi ale hi nge civil mi pi te wang igel diu chu ahil no lo me but ke leader khat ga hi na ka dei wang chu kalam kai ho chun hi chi central government in ngan si na khat an ne ya le negotiate ipam khat chu an bol te lo diu ham hi chi ja chun 1 2 3 1 10 ai chu sang chun 1 2 3 chun ga ngai diu te ti chu committee te hi nga appeal ka bol no me thank you ki pau me hulun na in hil chenin tua jong meeting a cheting ni hin tu masanga goti langa lung thu te thu swa article number 3 na government in yes written assurance in pi wale send popular government ki join di hi ti ko api ham api lo ham ti nang se yes itu benefits of heu doubt te in koi tin na yes koi u te benefit of doubt in koi phonutin na ho nang jong meeting aga chen lang nong ki le tiang le ko tu te apan IP ipi thula naw mam na IP resolution ipi agreement mam ti ho ngau tin ai le ki pau min tunin nang to hitabang Pi Nemcha dynasty chung jang kyo lim thei ding in naumin abanin all in ki thu za ki taw tele na le ki pau okay me thank you so much okay Ale, thank you so much all the best for your meeting okay thank you so much thank you